Khuborjylla pibaro na ka Donbosco Media Network ngiwan ra shipi ki Khuborkhjylla jong katayo beningkong jong Nailur arhajara arpusa. Kimat bakongsan hagani katayo kilong. Yatlintiu Pope Francis khat arsni linter hadoba Asia. Dakarali bat drama ajing pensyai keseng Samla Catholic halor drok. Yaselok ke SACYM bat kilong ying kabalang shinong maulaingwood umksi. Bat penlong Albizuri Tournament Final Round ke Nongstoin Diocese Catholic Youth Movement. Bat mintangin pa shiki Khubor bakambanya. Naduk ka arterik Nailur arajara arpusau, Pope Francis ukleduk kabalang Catholic, ulas dangi kejinya lenti bakat arsengi kinti ban nejingo ikipat Kristan Catholic ki kun mensim jong u. Ki badon hadoba Asia Pacific bat East Oceania ki bakin THUP ye kiri Indonesia, Papua New Guinea, East Timor bat Singapore. Kani kejinya lenti jong Pope Francis kolong ke bejrong bat bejingai tam ha kejing jong u. Wat lada ula no tenmen ha kerta ke ba prapunyo snem bat kemet ke pa jong u kalator bat lashron pa. Uniu clear do ke balang Catholic bala prapunyo snem kerta ulami ha ke sengining kong ke arterik Nailur ha ke jinglet jingo jong u yakite kiri. Ukpa bakun u Pope Francis unsa kren bat chimenta hadu saupo teli ke jingyalang ha kani ke jinglet jingo jong u yakite kiri ha Asia. Habakren shikilap pathai Khubor, ushiho ko goto, uway na kinong penbet iki program jong kapabakot. Ulaong, Pope Francis watla klan, ularay ban nejingo ikpat Catholic haginikiri, namar ukwa ban kren shibon kipang, halor ke jingdon kam bakongsan jong kabalang hagidaulan nong ha Asia. Kajaka kabaningkong ba Pope ulit jingo, kari-kari Indonesia, bat ulahir kendaw na kalingsun, ha ka arterik Nailur. Ha Papua New Guinea, nalorbun ba kijingelang. Pope Francis unye kendo iki missionary nari Argentina kibatray ha ganigari. Nang ta unlet sa East Timor, bat un penlong ye kamas bukhot ha kajuk kajaka badon harut duriaw, ha ka ba Pope John Paul Baar bukhot ula pelong ha usnem kat kendai spa prap kendai. Kajaka sa bakat du kanlong ha Singapore, kari kabalay benta na kasaw benta jeng kinong shnong kiwan na China. Kinong Peit binya jong ka Singapore kilabatay, bakani ka jingwan jingo jong upop, kalongkom shibenta, jong ka jing persyang, jong ka Vatican, ban penbaha ya ka jingede, jong ka bat ka China, kabadon kumba kat million ngut ki Catholic.
Kaseng Samla Catholic Sub-District Jakrem, kalapulong niya ka youth seminar ka bashisin shisnem. Naduk ka live ho terik unailar, haduk ka shi terik Nailur arjar arpusaw, Hameri Help of Christians Catholic Church Jakrem a. Kisamla kibalawan banshimenta habaro kilay sngi, kilong shispa prapusan ngut na kikandai tali kibalang shnong. Hakas ngi sedang kata live ho terik, lepli ya ke inauguration program, the Reverend Father Defender Merthong, Youth Spiritual Director, Harungkat Kajingadon lang, kisistar, ki Youth Advisor, kinong Tre Balang, bat kinong Kitkam Parish. Hakani kajuk kesengi, layo ruban penlong ya ke singing group competition. Hakas ngi lai puai terik, layo jinghikai do kongsan Reverend Padar Felix Glynn, halor kapang pedeng, melong kajing kermen, bat kajing syania jonga, kutrai na duk dang samla. Ya kabalasot ng kitab Sam kalenong kabahnyau puai kadukat kebasan. Hakanok pai sngi kisamla sub-district kila pelong da kajingya Peit pa. Ban pensyai halor udrok kum shibenta ban ai jing pensyai shi kisamla bat ki Peit ba halor kajing sni udrok. Hakajaka penkut ya karali layok ke drama lingkot bat kajing kren na irang ba dong halat ba Malvestone Marangar bat isista lam tilin thaba. Hakas ngiu blay ke shitarik, kisamla kilayo jing kairu halor udrok bat kiwede kijing di penbuat dauba Anthony Imyong, Director ke Manbha Foundation. Hakanok pai sngi layo biang kijing hikai nauba Dionis Wartade halor kapang kajing syak pentami bat jing syak penbe jong kini kejuk menta ke penjai tu bat penjenga ye kisamla na kebalang. Lepenkut ye ke seminar da kemas bekut the Reverend Padar Alphonsus Walang, Parish Priest ke Maukurwat, Harungkat kajing senran lang, Reverend Padar Ebenezer na St. Saviour's College Umot. Lawan ban penhak perdai ke ni ke seminar, dauba Adelbert Nongrum, MLA ke North Shillong Constituency kumukongsan. Layo ru ban ai award ikilaingut kisamla kiblale baha ke sports bat ki kambalang. Kaseng Samla Catholic Sub-District Jakrem, kadap de kajing sngongu yau blay ubaladan ringkat pat kisamla, ha kaba kilala ban penurlong ya kani ke seminar. Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 7, kalapulong yung touring program kabaar sngi habalang sinong maulayngot umksi umsning parish. Kasing kalapulong kajingyalap yung kaktiin ublay hakamit sngi satjan, bat hakasngi ublay kasing kalarung syakiyeng kiparabangit, banislok bat ban pendway yung kilong yung long sem hakatay kabalang sinong. Lapen bot da kamas bakod, balapen menta da ipadar Lawrence Carluni, Zonal Youth Director jong kaseng. Hakanok pai sngi, lapelong da kajing duai, harangkat kajing duai besok mensin. Lasam yaga katin ublay, daw samla Alistair Lingdo, Vice President ke SACYM Zone 7.
Shillong Kumsi mau laibut teknik dari pendek ke Samla ketika bermajunya ya di pelbagai para Samla akan ke Shillong Jongpi teknik ke kaum kebakrau di pun Samla Jongpi nak kebentar kebalang nak kebentar Jongpi ke Shillong abad di pun Samla sesin rangkai berway bendok sehang di pun Samla tengok di pun Samla Jongpi di la kam kiwe kibor kiliang kam kebor baik di convention berway di pengulang di la nang habar kerja kam jam kau indo orang ini di Samla kinang kam kendak convention kewong yang ada kinang kam kendak convention kinang berlek di parti jam kita berim bak jutang ramai dei jutang berim bak jutang ramai don kuman nyong mulai kini kitab kijingtho haka Bible don itu ini para Kristen di Bible balang jom berkhotbah sini bangun dan pun di Bible balang dia so baik dengan pulih berkhotbah dan nora khotbah untuk kita betul jadi pan yang berkali ke Bible ini don nyong mulai kini di kitab kijingtho haka Bible ini kita lupa sampul tadi naga ikan berim berarti tadi naga ikan bertumai. Kelongstoin Diocese Catholic Youth Movement kelapelong ya ke Albizuri Tournament arjar arpusau haparish rang belang ha kaba ki parish ki bejop nig Southly ki zone ke diocese kilawan ban shimenta. Ya kini ke program lesdang da ke jingdon bringkat lang ipadar Cyril Paryong DYD Sister Bernadette Sangriang DYLA, Padar Jeffrey Kharkongor Assistant Parish Priest Karang Belang Parish, Ringkat Isamla Kayus Jerwa President NDCYM, Samla John C. Snaitang Secretary NDCYM, Kinongkit Kam Beper ke NDCYM, Kinongkit Kam Kisamla ka Parish Rang Belang Parish, Bat Kisamla ki Bawan ni ki Parish Beper. Hakini kesengi ladon kejingele akai football na kebenta Kisamla Shendrang, Bat ke basketball ya ki Samla kentai bat shenrang. Ha ke basketball ki kentai leyora nam jingjob de ki Samla ka parish Nongston bat bawan baar ki Samla ka parish Sonapahar. Ha ke basketball ki shenrang leyo ka nam job ki Samla na parish Nongston bat bawan baar ki di ki Samla na parish Mairang. Ha ke football pat ya ka nam job lara de ki Samla ka parish Maukerwat bat bawan baar kidi Samla ka parish Sonapahar. Ha kajuk kesengi layo ban pelat ru ya ka lucky draw ticket kum kalat ban kershan ya ka Nongston Diocese Catholic Youth Movement. Lapan kut ya ka program da ka jingsam ya ka kusnam syek nongjob bat ka jinggerku na ipadar Cyril Paryong DYD ke NDCYM. Lapan cip pencengan cucu ikini kesengi da ka jingdon kilong kemi kilong kepa bat ki heb berit ke parish rang belang. Time left 3 seconds. Time left 50 seconds.
Bada kini gi Khubor ngelapoi shikabakut jangan ni THUP Khubor. Nya ai kejingkut bok ket wiang ye pi baro bat ba pindan ha kejingkot jingkia penshat penklan. Ni kerpat ye pi bala dadon ki Khubor baja ha ki parish ni ki Shillong jong pi ba pin pa ni pentip shingi hau teu number badon ha ke screen jong pi kenang bengindang la ban penmi man katayau ki Khuborjylla. Khuborkhasi pun ublei unkur khu ye pi.